Tak değil mi? İyi Allah dedi. Tak. Bu в общем gereği yok endi onday söz ne? Ana jana çekir dep aytып kalışatkан eкен taraптагы. Кая мусу çekir дегендерден. Dal ошо çekirden eкен. Азыр маалыматын алып берем. Жөндү арзан баада сатабыз деп. Өтө корс экен. Өзүңөргө ишенгениңер барбы? Же бир айгыр кой урук алам же ушуга тең келип мен чабам минем дей тургандар болсо бүгүн ушул уруктан сатылып атат ушулат. Азыр ээси жанымда турат, маалыматын берет азыр. Чуага, келиң бул аттын маалыматын берели. Bunun malumatı çekirlik bir ülkemin atı. Ata satlarında berdi. Yanası. 4 yaş janасы. Aprilden beri Tratak edildi. Şu bolgon ayı sal korsarak şu mingit edildi. Mingende çoğu nemesi öte jaksak edildi. Çekirlik 490'ın balası dalili menen dedi. 490 degenin balası mı eкен? Noken jaktan gelgen bolup kula ошондо булар? Burgönjüden gelgen değil, Noken'den gelgen de şunu kıyçısında attıgen. Şu 90 deyim, ne deydi ошону tanıganlar var, жазып өтсөңөр болот. Ben janagı palvanın atını tanıyım, Karabulak'ta. Anan bulardın jana bir tüp gemesi var o Kaşkat. Ошондо булар şu Kaşkat'ın emin uruktar olup kat da. Oldu. Kaya musu bir bele degen atlar var şu çekir pekir. Oşolordan eken da. Oşolordan çekir urukta. Bunun boyu kança çık olan tekniği. 50'nin üstte. 55 geçeyim. 55'te göre eken. Жақсы кен. Бұл мындай меңгичеле корс бекен. Меңгичеле, турат экен суутуп, аткылып мине алам деген Турат экен да тырмактар келеш болуп калыптыр өсүп кара. Сыны ашы жакшы экен бирок. Буну аткылып минсе дагы, айгыр койсо дагы болот экен да. Нокендиктер алса керек буну көбүнчө. Суага басы канча? Басы жакын 220. 220 миң сом. Номерди айтың. Plus 996 223 51 21 Mına kimge жаққан болса хабарлаша бересің. Бұла көшін кетіп тұрады бұлат. Так те, Tekin giriyor zaten. Жетелей бер еш. Жетелеп көрсатып қой. Сіз өзіңіз ile қорқытасыз чуаға. Bir eşikten bir eşik барғанда ділі өзгеріп қалады. Балким жошып кетер. Же өзіне тең деген bir жиндisi шығады мында. Bu alın baylap binem degen. Minip algandan keyin жақсы эле деп атат. Minip algandan öte жақсы дейт. Көбүнчө нокендиктер алса керек. Айгыр калса деле алып кететми? Базар баасында эле берем деп атат го. Кайта бер. Кирип байлап кой. Мен колдон сорам деп отурдум. Ушул жерде турат экен. Заттар дагы бирок эл бир экен. Азыркы сүдүрөгөндө мен 5 тоголонуп кетсем керек эле.